adanya ngobrol lah cece ngobrol di dia pau kok kadangnya dia pau ayah uang siap goblok Desa dia tunggu ya dia ngobrol dia pau tadi nonton tinju bapak tuh panas itu jampean lah tuh jampean Oke, pau hayang bunga, hayang motor. Hayang duit. Hayang duit. Naon cenah eta? Ngomongin wah. Ya apa do gua? Apa ya, apa ngomongin wae, apa? Kurang mau pi omongan wae. Yeur suat mana? Suat mah suat mah. Surupun. Harus lawan. Teteh bayar duit. Si teteh culik ya teteh. Nah, atuh. Ajang mondon. Eta di mana apal bondon? Di tugu. Baru duit. Aya belas juta, 11.000 aya. Kus aku siapa diajaknya? Ajak. Kakek kita ngarep di YouTube. Kan ngarep di YouTube. Eta kan aya sisi jalan aya ketuk. Wah, bondon. Baru duit Mang Adeng eta. Baraan. Baraan. Cepan. Ye uyan mah tak apalan madang. Adeng. Uyan beja. Yan aya ketuk mah, yan. Tuh kana ngarokok heula. Yan. Aya ketuk mah. Apa? Yang bondon. Naik motor. Yang motor kieu. Atau sih kapal. Dagokeun. Apa ya kan mah? Mang Wani gitu mah ada. Istighfar sayangku. Tepung Ala abi di urian wae. Judi. Jang makan. Ada ya duit. Ada motor. Ada. Mang Adeng eta kangen. Wow. Hai. Oh, di. Naon sih kumaha? Yang kontol. Ieu mah karo kitu wae. Tip. Ciduh mah tuh ucap nyata. Selamat tahun. Selamat tahun. Selamat hidup. Selamat Idul Fitri ta jeung Uyan ta. Can salam goblok. Can salah goblok. Budi ini. Selamat Idul Fitri heula. Yan, maaf Yan gitu Yan, maaf Yan. Yan. Maaf, aduh. Yan Pak Inye nya siapa? AA. Giu. Game. Supaya nomor saya game. Tuh. Game nomor saya. Soalnya 20. Bentar. Betul. Tanya deh, terus dia. Apa nomor berapa? 13 eta minta maaf ya, minta maaf. Yan. Yan. Itu duit. Katipu. Yan gitu Yan. Yan ngopi Yan. Ayo ngopi. Yan. Oh, saiki kaman saiki. Kabur. Kocok. Yan, ada minta maaf. Papa tuh, kesalaman ada minta maaf. Soalnya Yan. Ada minta maaf. Udah ngote. Sok. Uyan. Uyan teh kan erek sesalaman. Kesalaman ta. Nah. Cum. Nah, susun ta. Papau. Kita banyak. Sakuan saya itu Artos. Kayak mangke. Anjing ngawan. Iya, Pau. Inung Pau mana Pau? Papa mama. Mama. Ida hiji on. Sadayana.
Loba kabogona papau. Tong nurutan Mang Adeng pau. Iya, apa tong cukur panjangan. Panjangan kayak panjangan. Jadi rock and roll. Panaan. Jadi jini di jidan. Apa? Apa yang itu apa? Sok sing itu sintari. Sintari. Sabara. Kauyan sabar uyan. Sabar anjing siapa anjing? Kenaon sih? Juga galak. Naon cenah bieu? Naon cek? Kontol. Ada nangis ada po. Mang Adeng jeung Uyan rek nyanyi mah. Mang Naon? nyanyi jeung Uyan. Semua impi kedatangan jin. Tuh, kekangan ku uyan tinggal. Gendang bisaeun. Apa? Menahna apa? Wow. Tuh, Hayang ya ta. Tah. Kepasan uyan pasian. Tuh. Kalem teh ya. Tah. Apa? Ya jeung sakit tah. Mapau. Mau Tut mung tapi di. Suat mama kayak sakedeung ge dipiceun. Tuh, pau. Tuh, papa mah tuh. Aduh. Pahit ini. nanggap Ulah dipicen. Awas dipicen awas. Dicekot deui duitna. Bener. Panas. Panas ya paisan. Aduh. Luapan berikan. Pasien ke papa, Pasikeun ka papau, ka papau. bau Ini kayak dari Mana tang dulu di mana? Suat mah. Ade tonton saya nge-YouTube. Ada kita teh. Tuh kapan aja ya. Apa yang musik apa? Yang ada buka Papa di gitarannya. apa? papa nyanyi Apa? papa teh. Papa mah. Pun itu can benengkeun apa? Penduduk satu ya.